اوس راځو موږ د کوئري دویم پارت ته، دویم پرپس ته، چې آیا د کوئري دویمه حصه موږ سره څه ده او څه دپاره استعمالیږي. موږ ویلي چې آیا کوئري د دوه ځینو دپاره استعمالیږي، یو د کیلکولیشن دپاره او بل د محاسبې دپاره، د سرچنګ دپاره. اوس پرون موږ سرچنګ میتھډز ویل چې آیا سرچنګ په کوئري کې څنګه کیږي. اوس موږ راځو چې آیا د کوئري کې د کوئري د لارې نه موږ څه کیلکولیشن یعنې څه محاسبه وکړو. نو زه به راشم دې ځای نه مایکروسافټ ایکسس ډیټا بیس ته، and then زه به دې ځای کې دا enable به یې کړمه. I should get enable this one. او already موږ سره std info یو ټیبل و او زه غواړم چې په دې باندې څه محاسبه وکړم. زه به یو ډمي ټیبل والم، یو ایکسټرا. So go back, create and then table design. او دې له به زه ورکړم چې say for example employee name او بیا زه ورکړم چې say salary او دغسې موږ سره bonus and then زه به ټوټل د هغې روباسمه. نو دا به زه سیو به کړمه او دې له به emp info and then click on OK button and then get primary key and then go back close. اوس وګورئ employee table کې already زه غواړم چې دا salary او دا bonus دواړه جمع کړي. نو دې ته موږ salary expression ورته وایو او دې ته موږ bonus expression ورته وایو. expression اصل کې یو field ته هم ویل کېږي او دا دواړه expression چې جمع شي نو د هغې نه total یو بل expression define کړو، هغه ماته automatically as a total راته راکړي. اوس په ټیبل کې خو دا پاسبل نه ده. موږ دا محاسبه زیات کړه د ټیبل په ځای باندې کوئري کې کوو. نو موږ داسې کار وکړو چې کریټ ته راشئ دې ځای نه and then query design ته تاسو راشئ. د هغې نه پس تاسو employee info table add کړئ دې ځای کې او دا کلوز کړئ بس. نو ګوره څومره سمپل طریقې سره employee values زه ډبل کلیک به کړم او دا به دلته ډریګ به کړم دې ځای نه بس. اوس چې کله دا زه سیف کړم نو دې له به ورکړم چې emp info QRY employee info query ما دې ځای نه جنریټ کړه. تر څو پورې چې یاد ساتئ تاسو دا سیف کړي نه وي تر هغې پورې په دې باندې تاسو محاسبه نه شئ کولی، ځکه چې کله تاسو محاسبه کوئ نو دا سیلري او بونس په جمع کېږي او ماته به په دې ټوټل کې راته ښیي. زه په دې باندې رایټ کلیک کړم او دې ځای نه به زه بیلډ ته راشم. نو ګورئ ماته هغه فیلډز راته ښیي. it shows the fields. که چېرته زه کریټ ته راشم دې ځای نه query design ته and then زه دا employee info دا add کړم دلته. نو که زه په دې ډبل کلیک کړم داسې او دا مې سیف نه کړ نو که زه په دې ټوټل باندې رایټ کلیک کړم او بیلډ ته راشم نو یاد ساتئ بیا مخکې د سیو نه مخکې ما دا ایکسپریشنز هغه فیلډز دې ځای کې ماته نه ښیي. نو باید چې کله تاسو محاسبه کوئ نو باید چې زه څه کیلکولیشن دې ځای نه فالو کړم. نو employee info query design view ته به راشئ او دلته کې وګورئ ټوټل already ما سیف کړی دی. زه به رایټ کلیک کوم او دې ځای نه به بیلډ ته راشم دلته او د هغې نه پس ډبل ډاټ یعنې کولن او بیا به تاسو سیلري پلس بونس په دې ځای نه دواړه به جمع کړې او دا ایکسپریشن چې کوم دی دا به دې ځای نه ډیلیټ پکې بس. چې کله دا ایکسپریشن ډیلیټ کړو دا دې اوکې کړه دې ځای نه او دا دې سیف کړو and then go back run نو ګوره اوس تاسو محاسبه ډېر په اسانه سره کولی شئ. لکه وګورئ دې ځای نه زه معاش سیلري say for example او دلته ورته زه څه بونس دا کوم automatically دې به ماته ټوټل راته راکړي. it must give me the total. نو ګورئ سمپلی موږ چې کوم دی همیشه دپاره دقسې یو میتھډ ډیزاین کې اپلای کړو چې هغه موږ سره دا دی. ګورئ دا محاسبه خو ډېره اسانه ده دلته خو تاسو به سټیټمنټ څنګه استعمالوئ اف سټیټمنټ. د اف سټیټمنټ دپاره تاسو دې ځای کې به څه وکړئ زه به راشم دې ځای نه یو ټیبل به جوړ کړم جسټ std name او داسې موږ سره سبجیکټ او د هغې نه پس ټوټل مارکس او داسې obtain marks چې څونه اخیستي دي obtain marks etc. او
دا غینا پس چې کوم دی دغه سه پرسنټیج او دا سه رزلټ نو زبا دا څنګه فالو کوم دي چې ما څه څنګه کوم دا وز سیف کما او دغه وز ورکم std_info2 وته ورکم باس او دا وز اوکے کم دي سره and there is no primary key defined دا وز yes کم او دا وز close کم دي سره اوس وګوره بیا کریټ تراشه او دا غینه پس query design تلاشه او دې سره std_info2 add کا and then close دا غینه پس تاسو په دې هډینګ باندې ډبل کلیک کې او دا ټول فیلډز په تاسو د کوئری سپریډ شیټ ته ډریګ کې اوس وګورئ کزه ډایرکټ پرسنټیج باندې رائټ کلیک کوم نو یاد ساتئ ما سره الته سنخي فیلډز راته نه خي نو زبراشم دې سره بدا سیف کما او دې ورکم چې std_info_query query دا دې سره جوړ کړه دا وسو کې کما بل یاد ساتئ زغوارم چې دا ټول نمبر دا ټول لپاره سیم دي نو د std_info ته براشد ته ډیزاین ته او تاسو کوم ډیزاین تراشه نو دا obtain total marks چې کوم د ټول لپاره سیم دي نو په ډیفالت ویلیو کې وتا 850 marks وتا ورکا چې دا 850 پکې خود به خود راځي نو ګره هر یو ریکارډ سره وتا سره 850 marks په خپل باندې لیکلي ضرورت پتا سره راغلی نه دا ټول مارکس کنسیډر کړئ چې تاسو ټوټل نمبر ادمین سره یو دا په څو راوستي دي نو دې لپاره ما ځکه دا نمبر بار بار نشولي کړي دا ما چې خپل سره راشي خپل سره شي اوس په دې std_info query چې کوم دا بس ډیزاین تبراشم او زبر دې نه پرسنټیج بروبا سم دلتا او په دې پرسنټ کې بس کولن ولګوما او زما چې دا obtain marks چې کوم دي په دې ډبل کلیک کا multiplied by زبودی کم چې say 100 چې کوم ما سره 100 فګر دی او دا پسې divide by ستاسو کوم ټوټل مارکس دي هغه باندې تقسیم کی دا غیر پس دا expr دا پسې ډیلیټ کم دی زینا and then click on ok button and then go back save and then go back run etc so ګوره کزو کوم چې say for example نورالله او دا سبجیکټ چې کوم دی say for example bcs دی او ادمین سو کې say for example 765 اغست دي دا هغه موږ سره پرسنټیج راغی یا say for example 654 اغست دي نو ګوره د ما سره پرسنټیج راته this is the percentage تاسو ګوره چې اشاریه کې ما سره څومره ډیر زیات فګرز دي 76.941176470588 it's a very high figure زبردینا داس کار کوم چې دا decimal portion دا اشاریه portion باندې ځ ختموما وګوره په ایکسل کې راغلی د لپاره موږ سره یو فنکشن چای ته راوند وته دی نو ګوره که تاسو ډیزاین تراله دي زینا نو په ډیزاین کې تاسو د پرسنټیج ته واپس راشه رائټ کلیک کا او دا نه پس بیا بیلټ تراشه او دې ځای تاسو پرسنټیج کې زبردینا راوند فنکشن ولکو راوند او پر راوند کې وا وګوره دې نه پس کاما زب 0 دلته ورکما نو ګوره که چېرې تاسو دا وکړه په کوم چې موږ سره ویلیو دا زوم تر راشه وګوره نو ګوره پای کې ماته په دې شکل کې به راته یو کین سی دم هیر مطلب دا دی چې چېرې تاسو وکړه نو راوند انټو obtain marks او ما فارمولا او اخر کې کاما 0 وته ورکې نو تاسو دا څومره اشاریه عادت چې کوم دي دا اتوماتیکلی ستاسو د پرسنټیج لري کی او صرف تاسو په هغه نمبر او خې چې کوم تاسو پرسنټیج دي که چرته اشاریه نه اخوا کم زیات نو هغه بیا اول حساب کې او د بل ویلیو سره جمع کی بل دا سي وګوره مونږه لکه سټیټس ریزلټ دی so how we can get status or result نو یاد ساتئ د ریزلټ لپاره تاسو بیلټ تراشه تاسو په ایکسل کې f استعمالو دلته تاسو iif فنکشن استعمالوي التم فنکشن دی خودل د ایز ا سټیټمنټ استعماليږي iif تاسو استعمال کې اغل د تاسو f استعمالو په ایکسل کې بٹ ان مایکروسافٹ ایکسس تاسو په iif استعمال کې او تاسو کم پرسنټیج دی دا greater than 33 شي نو ماته پاس او کله چرته ما سره say for example کم شي نو ماته فیل راته راکړه ما percentage figure چې کوم تاسو سره او کوم method maybe there is some problem in it build करें ना double comma double quotes पास कराता
او بیا ډبل کویټس فیل کراته بس وردا any percentage کتاب یو کوس یو ادارو چې د 50 نه زیات چې نو پاسه کو چې کم شنو فیل کو کول شي دا خو اصل بس یو we are teaching so we are taking the default value 33 کتاب یو ادارو چې یو کس ما سره په 50 نمبر باندې پاس دی بیا 50 کا یو کس وی 60 70 بس هغه greater than 33 یا any value لیکو دا غنه پس تاسو دا ارسه اپلای کوي وګوره زبر رائټ کلیک کوم زوم ته لګوره تاسو ته وګوره دا اف په ځای باندې آی آی اف موږ استعمال کړی دي نو کوشش کوئ چې وای تاسو په دې میتھډ سره ټول محاسبه خپل دا ترلاسه کړئ then go back okay او چې کلم تاسو رن کې دلته نو وګوره اتوماتیکلی تاسو به مخکې ریزلټ درکړي سه فاروق په فیل کو ٹھیک ہے نا سے MCS وګوره مخکې میتھډ دی کزر کوم چې 765 automatically ماته percentage or سرو بس او جر غزا دور کوم چې say for example 200 automatically ماته ما proper answer راته راکړي نو مطلب دا دی چې تاسو any value چې موږ سکول شو هغه دې ځنه فالو کولی شو دلته کې موږ بیا دا محاسبه کیلکولیشن دا خو یاد ساتي یو خبر تاسو ته زوکما یاد ساتي د کوئری چې کوم values دي کوم results دي دا results چې کوم تاسو راځي لکه هغه زدي ځنه د دوه عالمه نو دا query کې یو area د چای تر temp وته لیکي temporary او دا ډیټا چې کوم دا پای کې سٹور کیږي دا رزلټ نه دي دا رزلټ چې کوم تاسو راخکاری دا به تاسو په ټیبل کې موجود نه یاد ساتي ښه که تاسو اسټډي انفو تلار شي دا ډیټا تاسو راشتري خدا رزلټ چې دای کوم مخامخ نه غتا سر دي ځکه نه سٹور کیږي دا خبره یاد ساتي مونږه کیلکولیشن په دوه ځای کې کولی شو یو په فارم کې بل په کوئری کې یو د فارم د لارې کیلکولیشن کولی شو یو د کوئری د لارې کیلکولیشن کولی شو په کوئری او په فارم کې دا فرق دی چې کله تاسو په فارم کې چرته محاسبه وکړئ نیات ساتي دا هغه رزلټ چې کوم دی هغه موږ په ټیبل کې سٹور کولی شو چې کله تاسو په کوئری کې محاسبه وکړئ نو دا هغه رزلټ چې کوم دی هغه موږ په ټیبل کې نشو سٹور کولی یو سمپل مثال در د فارم صرف در کوم چې تاسو آیډیا صرف ز کلیر کما صرف آیډیاز د پاره دا کمانډ تاسو در کوم چې سبا تاسو نو سو پریکټیکل عمل غواړي باید چې تاسو ته کلیر کړه لکه دا obtain نمبر شما سره ټوټل مارک شو پرسنټیج شو زبدا صرف والم او دې کې یو بٹن دې سره اډ کما او بٹن د پاره بزور کوم چې ماته پرسنټیج وباسا نو زه مکه میتھډ فالو کوم چې پرسنټیج دا سه می ډاٹ percentage dot value equal to well into me dot obtain numbers multiplied by 100 divide by me dot well into me dot total marks dot value پورے کچر تم سے دے کدا زود اور کم یو نیو ریکارڈ ورا چوما زو کوم سے فار ایگزامپل علی او دیزه کې زه د 675 نمبر اخلي دا پرسنټیج شو نو کدا ما سیف کړه نو ستاسو ویلیو چې کوم د محاسبه وکړه دا وستا په ټیبل کې خامخا سٹور کیږي ورې که چرته زه د ټیبل تراشم نو ګره هغه ویلیو نه هغه ما سره سٹور شوی دا نو تبا اوس ترن تراغلې کنه اوس کتا سره دا بٹن نه وي او تا دې ځای کلیک چې ایکسل نو تا په کوم ځای کلیک کو کوم ځای وتا تخلاصي دا بٹن موږ دا عام د ډیټا شو کنه اوس یو کس کیلکولیشن کوي نو څنګه وکړي بس په کلیک کینا زه چې کله چاته اسانتیا وي کوشن دي کې هغه پریکتا کله ډیرن کې تا سره دا بٹن نو تا په ایکسل نه پس کوم ځای کلیک کو ته انټر مخه دا انټر اصل کې دا اوکے دباوي کته کې اسکیپ مخه دا کینسل دباوي دا اصل کې دې سره کنیکټډ دي زما خامخا دا د بٹن نه بغیر هم کولی شي خو هغه بیا یوزر ته پته لګي چې whether I should press something and it will evaluate the result to me کوم ځای ز کلیک کوم چې کوم ځای ماته ریزلټ راکړي د اسانتیاوي د باره موږ سټوډنټس ته موږ یوزر ته بیسیکلی خاو چې دا ځای کلیک کا اصل کې خبره ډیری دی کې
نو مطلب مې دا چې کله تاسو محاسبه کوئ کیلکولیشن کوئ په فارم کې نو د هغې رزلټ په تاسو سبا تاسو نه څه کوېسچن کولی شي تاسو چا نه کوېسچن کولی شي چې بیا موږ په فارم کې کیلکولیشن محاسبه کولی شو موږ په query کې محاسبه کولی شو نو what is the main difference between these two calculations? So the main difference in it is that if we calculate some sort of values or expressions in query, so the result doesn't store in table, and if we calculate some sort of thing is form, so the result stores in table automatically whenever a user clicks a button or some sort of thing, so the result goes back to the table and you see this stored result there in Microsoft Table, etc. نو مطلب دا دی چې دا صرف او صرف د ټیبل او د query or the form the calculation خبره شوه چې of course there is a big difference that whenever we calculate some sort of things in query the result doesn't go there to table and it doesn't store there, and whenever we say some sort of form calculation in form, so the result goes back to the table and it stores permanently there by the compiler of the Microsoft Access. اوس query کې ستا پکار شي نو ستا به رپورټ پکارېږي نه خامخا ته به پرنټ کړې نو رپورټ به ستا پکارېږي نو ته د ټیبل نه بیا رپورټ مه جنریټ کوه بیا ته د query نه رپورټ جنریټ کوه بالکل اوس کو say for example تا سره دواړه پکار دي اوس تا سره دا هم پکار دي اوس سره د محاسبه هم پکار ده نو ته خپل رپورټ د چا نه جنریټ کوه د query نه جنریټ کوه بیا ټیبل ته ستا ضرورت نشته دی او که تا به یو کس وایي چې صرف ما ته هغه د هغه عمومي انفارمیشن راته راکړه د هغه نیم د هغه فادر نیم د هغه ایډرس سو یو ګاټ ګیټ د هغې لپاره تاسو چې کوم دی ټیبل یوز کړئ ورشه نو دا موږ سړی ستاسو د query میتھډ اوس به راځو موږ څه به کوو موږ به query by QBE به کوو اصل کې ډېر اټس ویری دا لینګویج شروع شو موږ سره query by QBE یعنی query by example وته اصل کې ویل کېږي حاجی سو اوس راځو QBE ته دې ته موږ structured query language وته ویلي دواړه طریقې ټیک دي خو یاد ساتئ زیات تر all over the world کې دا میتھډ استعمالیږي all over the world کې هم صرف دا میتھډ استعمالیږي یاد ساتئ چې کله تاسو دا QBE یا SQL موي نو تاسو SQL سرور هم چې کوم دی برابر شو تاسو Oracle ډیټابیس هم برابر شو او تاسو Microsoft Access Query کې کار کولی شئ Microsoft Access Query کې او دغسې یو بل سافټویر یې چې ته Navigate MySQL هم ورته ویل کېږي په دې دا ټول سافټویر به ستاسو کوری اصل کې سبا که تاسو څوک SQL سرور ته کښېنئ Oracle ته هم کښېنئ Microsoft Access ته هم کښېنئ یا Navigate MySQL ته هم کښېنئ نو تاسو په دې کې ښه زبردست طریقې سره کار کولی شئ اوس تاسو نه څوک تپوس کولی شي چې آیا SQL څه ته ویل کېږي what do you mean by SQL simple what is SQL simply I should say what is SQL نو یاد ساتئ SQL stands for structured query language یاد ساتئ a language which can be used to communicate with the database is called ناغه تمونګه سویلی شو آی تمونګه SQL وتا سکے وای هغه لینګویج دغه په مدد سره شاباش وګورئ وتا چې دغه په مدد سره مونږه database سره کمیونیکیشن یعنی باتچیت کولی شو ناغه تمونګه SQL وتا ویل شي SQL موږ سره مختلف طریقې دي SQL په مختلفو سیکشنو کې تقسیم دي چې ته DQL وته ویل شي DQL چې ته ډیټا کوئری لینګویج وته وي بلته DML وته وي چې ته ډیټا مینیپولیشن لینګویج وته اصل کې ویل مینیپولیشن لینګویج او بلته DCL وته ویل کېږي ډیټا کنټرول لینګویج وته ویل کېږي ډیټا کنټرول لینګویج او بلته DFL وته ویل کېږي چې تمګه ډیټا فارمیشن لینګویج وته وي فارمیشن لینګویج دا مختلف قسمه لینګویج دي چې موږ اپلای کولی شو بل موږ سره صحیح یو بل I forgot
DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होते भी लिखी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ता मुख्तलिफ दा पदे बाय तकसीम दे चूंकि जमन गदर सिर्फ और सिर्फ DQL सरकार एक्सेस सिर्फ और DQL सरकार साथी और DDL सरा एंड DML सरकार साथी मिसाल तासो अगर कमा SQL अवल राजम दिल DQL था दे टोल लका स्टेटमेंट्स फाइल कुम जिस मतलब है दे समाता सुनदी बारे की चरता डेटाबेस असिस्टेंट या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दे पोस्ट पे चरता लाशे बिल्कुल तासो अप्लाई कोलिश इतकला तासो क्वेरी टेबल फॉर्म रिपोर्ट हुए डेटाबेस असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस डेवलपर ये तो बिल्कुल अप्लाई कोलिश यू कैन अप्लाई आउ तावा डेटाबेस ने जोड़ी आउ पूरी चीज कस कांसेप्ट सिंगली आउ आज डेटाबेस जोकड़ी मैं भी मां सरल की यो स्टूडेंट जमूंगा ऑलरेडी उस शिवरी एनआरसी के नजदा स्टूडेंट चे अगर सिंपल एक्सेस में सर्वे होता और बे दावी डेटाबेस हम पहले बांधे जोड़ को मां सरदार डेटाबेस को सम प्रोटेसल में नुम एनआरसी की देख पहले बांधे so really simple database है वाला जोड़ को हम पागे है वागस्ता that's more than enough कमियों ना अब सिल के कार की ना वो तो DBMS में काम कर रहा है मेरी जान और रोजाना देखल को हेडिक भी रोजाना जका एक्सेल ताले यो फॉर्मेशन नगर गई बिल्कुल खुदा से रोजाना दे लेकर रजिस्टर पशान मेंटेन के लेकिन सिंह जितने रजिस्टर कर सरी कना और तारे बिया माखाम शाम दा अर्स जमा का लो अर्स में वली बिया जमा के दार्स और दे खौर से पखमल बाय ताले आपस तो स्किल है पर आजो राजो DQL था डेटा क्वेरी लैंग्वेज था चिमुंगे अप्लाई को चदाई कम अमल देने चाह से अप्लाई कम दे के उसने कहा कोरे SQL डिपेंड की पा सेलेक्ट स्टेटमेंट बाद याद साथे खा द टोल ज्यादा कर इस्तेमाल उन किसी शेरे सेलेक्ट स्टेटमेंट दे कोरे जो रिकॉर्ड रा लमकना लेकिन मां देखो स्विच माता टोटल रिकॉर्ड्स राता खाया एक्सेस के लेकिन STD इन्फो के जो सोन रिकॉर्ड्स दिया टोल माता खाया या एम्प्लॉय की जो सोन रिकॉर्ड्स दिया माता खाया या STD इन्फो के जो सोन रिकॉर्ड दिया माता खाया नजर सुकुमा क्वेरी तराजमा और जगह STD इन्फो ऐड कम दाबा ऐड कम दाबा क्लोज कम उस चक्कर से पति डबल क्लिक कम और दा ड्रैग कम कैसे था चकले रन कम ना टोल रिकॉर्ड्स माता ऑटोमेटिकली हो गई उस पता द क्वेरी लैंग्वेज में मदद सर्विसिंग को हाउ टू यूज क्वेरी लैंग्वेज मतलब दादी चीज पर लैंग्वेज इस्तेमाल हो दाई मदद सर्वे आलम बिल्कुल क्वेश्चन बते कौन सा नंबर 1 क्वेश्चन दादे क्वेश्चन नंबर 1 दे तलब कोई दादे इंटरेस्टिंग लैंग्वेज दे सेलेक्ट ऑल fields plus data from a table namely STD info that is a part of a statement C as I came to the STD info na the tool data sara definition rawala as I came select started from STD info कितना आसान बस दायो बजोने दे चेंज हो दाबर खुमा इंग्लिश किताब हो which is select all data मां देखो स्विच भाई that tool स्टूडेंटान बाहर तू बासा और जब कम चेक quit all quit static from this class blah 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 मां देखो स्विच भी बासा get out हो गरे के मां देखो स्विच दा कसान मा तरह का जन select static from the class ना याद साथे select जमुंगा सशे दे सबाता सन सुक्ता पोस्ट पुलिशी सेलेक्ट जाऊंगा स्टेटमेंट थे स्टेरिक मतलब दे ऑल द ऑपरेटर दे असल के मुसर आलम इस्तेमाल हुई शू और स्टार्स ऑल फ्रॉम दे तमुंगा क्लाउड्स वतवी लिखी क्लाउड्स और STD इन्फो चकम दे अजमुंगा टेबल और SQL की वत आर इंस्टेंस वतवी लिखी सब वतवी लिखी इंस्टेंस कितना आसान है कोई नंबर 1 क्वेश्चन मुसर दाओ दैट इज रियली सिंपल क्वेश्चन जबराशन दिस इन क्रिएट द क्वेरी डिजाइन तबराशे और अब क्लोज के दिस है ना क्लोज का अल तक किता तो सूली कर दे सकता हो पूरा SQL और जबराशन SQL था
जब तो कम चे select static from std info std info ना total records मात्र आवाला रने कदे सनस सारे के सारा डेटा मुझे दे गया भाई ये तो सिंपल चीजें कर रहा हूं अच्छा भाई आ जाओ योबल क्वेश्चन के को डेटाबेस ना क्वेश्चन नंबर 2 को हक क्वेश्चन बांधी शुरू से भी बस भाई सब हम चीज सेलेक्ट भाई get all those get the following fields like id तेरा वाला और नेम तेरा वाला चुप कर लल्लू from बनकर from std info na diable question या बस तासो ना क्वेश्चन को मस पर ये और आपसों तासो ख्याल से दे तासो माता उधना ही नासखा गिने होता मासा है कि उधना पोटा तरह सर पैसा सर तासो सर बाने केक बनता है अच्छा ओके या यो दाद सर दाव कोट लैपटॉप तो बस सर तक केक बनता है आज भाई get all following fields जरूरी कम चे select id std name कितना आसान from std info static बनावर के static tool एक मुश्त tool रहा बना चिकन तो गदरी fields वाला all the id std name वगैरह उधर पूरी चिकार की करते रावश हम देश ना वापस SQL view था अदू तो लिखो बच्चे भाई आ जाओ select id std name from std info कितना आसान है सर चान बना ले सोर्स को बताओ उसको मालूम ही करा असल में जिसका आईडी और स्टूडेंट नेम पका दिया तो कैसे डॉक्टर टेबल के कर से भाई डॉक्टर टेबल दो स्टूडेंट टेबल दे लेकिन उस तरह के लिए मोस्ट क्लास तो होते जितने बाल ना सुनते पुसी के लिए जब डॉक्टर जोड़ेगा सो दिस इज डिफरेंट मैनर टू गो विद एनीमोर राम नु सरदारी प्रॉपर सोरन करी से ना लोगों ने आईडी और नेम में दरस कर आगा डॉक्टरेट होता हुई मेरी जान डॉक्टर बदलना भाई हाँ डॉक्टरेट अरे चुप कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 लल्लू देखा नहीं तू फारूक भी लल्लू बन गया अच्छा आईडी एंड std ने लोगों ने मास्टर ऑटोमेटिकली दा कह रहा था उस राजू वन चे महासिबा रिप्लाई कुछ भाई make sum of all fee of the student table नुपदी की मुंगा महासिबम कौलिश लेकिन जैसे कि टोल fields उगोरमा select static from std info नोगरा टोल fields है मात्र आकर fee जवान चे दी fee submission रूबा समा आज मेरी जान समेशन या अकाउंटिंग या वगैरह वगैरह तो सबों के सेलेक्ट कितना आसान सम इनटू फी एज टोटल फी फ्रॉम std info शाबाश ये बन गया हमारा स्टेटमेंट द स्टेटमेंट बढ़िया सो याद साथे these are the statement which is combined here so sushi ज़ादम दा field tab दा उस पर query के लगे तो कम से की क्या चलता ना रहे ना ज़म दा std info ना दा फिर आवालो पर query गिरा दा जमा का query ओपन तरीके में इस्तेमाल कर चाहे SQL ले मिसाल ना रिसमेशन हाँ चल क्लियर था सो दिल देखिए कितना अच्छा सुबह आ जाओ चुप कर जब हम जई मां तो सो का सेलेक्ट
Oma ka method be apply koma select sum into fee as total fee from std info na fee रावालो जमे को as a total fee रहता है क्या आप साथे दा total fee ने दा माच दोड़े के दा as na pas चिता सर n name रागले का total fee दा ये तो मुंगे alias name होतो यो खा alias हुई proxy name ta proxy alias हुई यो देम नूम दचा like say for example omit de और कोर को तो say for example मोटू हुई जो भी हो छोटा मोटू जो भी हो ना कोर के नु मखले गई था तो दा मोटू च कर दे नो मोटू दा omit alias name दे ठीक है ना या जो भी हो दा मुंगे alias name दे याद साथे दा alias name च कम दे दा query की और temporary fields जानतवाली और एली नंबर की लगा total fee वतवर की बस दा total fee को मात्र पर query की दे बदास का कुछ दा total fee ब जमा कियो दे alias name ते वरवाच विदावा सो आजो भी देख ले नजर देम च भाई दास कारो का std info ना दा फिर हवाले जमा को पर total fee वाले हो आरजी तौर बांधी हो फील्ड जो को पाए के सम कराता लेकर से total fee याद साथे चकलता सोरदा alias name वरना के कना देव तवर की बोले जो पहुंचे as न पसम ना from std info न गोरे चकलता जो रन कमा ना है वाला पखपली उनुमर को xpr 1000 देवले सवर को xpr 1000 न बाइक जवली और टिक नुमत वर कमा तासु कोशिश करे चकलता सु मुहासिबा करे कना न दागे न पस कम दे as total और ब्याज कम दे total fee from std info आज मेरी जान यहाँ पे जो है ना total fee वाला वर्क और लांदे पर क्या स्टोर प्लेस दासियों को रेतासियों बल कमांड में इस्तेमाल बल यो फंक्शन में इस्तेमाल हो लिशे select count into fee as total fee अगर from std info कितना आसान सिर्फ फंक्शन अप्लाई करें total सू फीस दिमाग सरा 6 एवरेज इस्तेमाल है नुराशे एवरेज इंतखाब के select average into fee as total average शाबाश उगरे बता from std info जिकले इंता सुरन के total average बता सला तो मैं डिग्री दे that average देयो कसना मालूम है की देयो कस मालूम है मालूम हो दिशे कना खा अरे undefined function average देयो कस से ड्रो बोले जब की क्या कहते हो कहाँ से आए हो हाँ यो रोबा ना हम लोग परुन पर सर्च इनकी पुल करता है बागुन उम्र का ऑटोमेटिकली सेलर से वेल रोबा इसका हाँ जी हाँ खौरी का खुदा टिक को तो मुश्किल रहा था जो क्या कर रहा होगा स्टूडेंट तुम्हारी बात रहा वाले the average पर से oh god avg में इस्तेमाल किया खा या बाली तासुल एवरेज दर गई दायो वो यो सैलरी बसिंग रखो आज select salary from p-info employee info ना सैलरी आता रहा का दावाला खुयात साथे असने जो सैलरी स्टाफ सब employee info की होता है पर स्टूडेंट पर से घर से स्टूडेंट टेबल का पर से घर से employee तो स्टूडेंट तो सुकमाश ना होती है ना तब employee info ना क्या बस student info ना employee info पर से पकड़ सकते आज हो एक और जबरदस्त आप क्वेश्चंस को हाँ जी आसान है यो जबरदस्त ना बड़े खुशियाँ हाँ इंग्लिश खबर दे इंग्लिश आज इंग्लिश बस आखिरी लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 सोना का क्वेश्चन है दिखाऊंगा select all those records which name is equal सजाद वो सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे दो जिसके नाम क्या हो सजाद हो सो आज आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं कलम चित्त सर्च इनके द शर्त मुताबिक सरूबा से
नो दागे दा पारा वेयर क्लाउज इस्तेमाल है सब इस्तेमाल है वेयर क्लाउज ताम यो क्लाउज दा इस्तेमाल है तासु लेकिन तो तरेमा च भाई सो का सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम std info where name equal to सजाद कितना आसान है बस इंग्लिश की खबर कूल डेटाबेस सर पतेज इंशाल्लाह पेश करना 6 बताओ तो यकीन रुपए वो यकीन को बस डेटाबेस के लग गया है बस अच्छा सेलेक्ट शता सुन होगानी यकीन तास ने बताया यक्षी और नहीं std info where std name equal to सजाद भाई जो सजाद हो वो मुझे दिखा दो रहने करे से ना मदिदारी काटता याद अगोरे पैरामीटर सर्च में तो कोई शे क्वेश्चन नंबर बल बस आखिरी नंबर क्वेश्चन ना थोड़ी क्वेश्चन उस सेलेक्ट पैरामीटर सर्च इन क्वेरी और SQL जब सोकमा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम std info खैर कगर यो कुवारी खा where std name equal to enter your name ये वाला और वह दामुसरा क्वेरी स्टेटमेंट शो पैरामीटर सर्च अंता दिया कि अप्लाई कोलिशन तो करे जाता है मां चबी दास मकवा ज पैरामीटर सर्च अब किसी ने प्रोनू का क्वेरी की वेलो जोर कौन सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम std info where std name equal to enter your name to find the record etc दा पैरामीटर सर्च शो रहने करे से ना तक से पैरामीटर बता लगा वही वर्क वाला सजा तक ऑटोमेटिकली रिजल्ट बता बस आसान सी बात है जो कर सकते